won lutino wa matie nup won lutino wa malogo lep mautie nup won jo matie people power nup lutino lao lutino choli lutino lu lutino jonam lutino dola lutino kumam won lutino lep matie nup amirni won ko tim investigation omir kong wono investigating mego Winnie Okidi gino wega wajo kuman ana tie ke bet ni Winnie Okidi tie ka timote me kongola enup iyo ne me entamo ni eno mire yen ki je Mario Winnie Okidi tie ka yenyo chente ke nying lutino padano tiyu ke nying lutino padano menongo chente tiyu ke nying lutino more especially an ma ana atia lokeduni Winnie Okidi inero na otamoni ene bet ka tiyu chente ke nying an all this time ma Winnie Okidi wajo borne in wela tena ya bin itwero beru gang borra kany in wela tena bin watwero beru kachel in wela tena ya chwal dego ni kilutino ni gubien gubet gang borra kany atimo exactly kita Winnie Okidi lega kwede Winnie Okidi lega e karma ana kupe ke Winnie Okidi karcha make goyo wiya chwe remu Winnie Okidi wa bini bet gang borra kany. That was after one wachera dong warwate ke Bobby chela gampa Bobby makonyo oberu peke ikom tuona ke kom lutiana wobe ma wano ti kwede ma jalo group ma mega ma wa ake gulu ikarma wa no ni Bobby petty concern about kwa kon wano ti ka risking chiro wano chako yenyo yowa mego Winnie Okidi luwa chero gange aberu gang Okidi utiyo an ki bugolobi kakamo Okidi no an iye bugolobi utiyo morka wachero gange ma o gange kuja wabogo lok ena wani ene miro ni ana ruak ene noob an kumerung Bobby wine gena ana wa okay ayela pe ka dugu ki gulu chi wachako neno yo merwako ini noob by the time madong ana dugu ki gulu ni no dong Winnie Okidi odonyo ke noob ucher do rwate ki Bobby ngarman nan chalo connecting pedo koro an but one do meta Winnie wine wabiri gang bore pe gwako koma pian gamenda tika yenya ara chako beru ga Winnie amira 4 Winnie Okidi ogwako are gange karma wiya tima let eroni leba chuli wajeni ching ma opiri pe kayo wuno ticha den maka mega wuna chuli ni chake ma Winnie biruli kiri koma ara bini wiyama wa Winnie dana mabe a chuli ka otwer mi kui umie Winnie la wat entro ka loko kumeno doga biru mana Winnie dok dugi kuma kiri ara tiko wa Winnie wa dana mabe ene da kanyo kwe mwenchero ngano la duk akanyo kwe owego ana mirni awaj bodo ni an bene pa bi yero Winnie pian ching mo piri pe kayo Winnie gwo ane kare cha pa amerikaro akaro gwo ingela chen ikar madon ki cha yenya totwal in Nairobi Winnie go chim ologo kiariem ka Winnie wani ana wek lutino gubino gang wek ene yo passport pa lutino na yo passport pa dagona ki Uganda entro mega yek ke chwala eno joni gubertie Uganda anwa yela pe Winnie chero gino wega wai won ko mi investigating Winnie Okidi ni pian Winnie oberka tich kinying lutena oberka tich kinying dagona goyo chimbor dano ka wajo ni wunu kony an ke gwoko family pa Bosmik ba ana yati ka gwoko lutino pa Bosmik
kon wino wajo borani ana wek jon go bien gang kenyo ene gwoko giro bar ma jona oga wini miro jok bango dano ke lok ni ene gwoko family na pe mwakario wino o gwoko lutino na pidwe angwen machero ka romo dwe a beach dako na chako kelo complain ni mego wini gamo chiente ke bor dano ni ene ti agwoko dako pa bosmik kilo tiano pa bosmik ento chiente ma ke chwalo bor mego wini pemiyo wame la gwokom en ni la gwokom en ni kirong chalo ke gamo chiene ni eni man chiene me gwoko lutiano pa bosmik gangi eni chiene me gwoko dako bosmik wini dong pemiyo wini dong logo mere ke nyingi ke chwalo chiente en dong wa money upkeep money ke mi bor dako ni okon gwoke ne machalo en dako bene wini dong pemiyo so lutiano na ke dako na gichi doko machalo gin la ti chiente bor wini dako beru concern goy chimbora ni ien money kilo wakany ni kiti chiente komwa nying wado bed mere metiyu chiente pian teka pinyo ruta miro wino go chim ana yati agwoko family pa bosmik kilo tian pa bosmik weng dong kany chiro ngarmo wayni family pa bosmik dong no lutino ke dako do kada iwani ti agwoko family pa bosmik wakilo tian pa bosmik family dong no nyuru loka chiel ni lutino ne ke dako ne dong family eno ke jere ti agwoko wa weri ne weng si wayni ene ti agwoko lutino pa bosmik ke dako pa bosmik eno dong family ke chwalo chiente bor wino kidi. This is why army were investigating okidi wini atamo ni daro maguberu ka chwalo chiente bor wino kidi magingeyo ni gi chwalo chiente bor kidi piano kidi wayni ene ti agwoko family pa bosmik mirke kony en ke pier family pa bosmik atamo ni jone benno olotie kagu winyo dwana ene benno ge moko cha den gene chwalo bene chiente mo me gwoko family na bor wino kidi kona no wini wai ene twer pier kenene ka no wini wai borani eti agamo family na wek go chet gang borre wek election na lega me gwogogi ono anpa yegi cherro but ene wai ene bi gwogo joni si aye lok mario dago goy chimborra kon wajeni en ie pe yom wino kiri tinyo chake miyo bot woda la tien ma de tiri la tien tiru dor chaka megoni tiru dor en pener mabe eroni ki tamme en pe miro embarrassing en mapelare la tien ne chako dor chaka wino kiri nining en ana moko cha den mego wino kiri ati ki challi ma chwalla mane chwalo Nathan tiga dor chaki chwalo chalti borra mano ini ikero Nathan woda tiga dor chak muguno neno go ichak ikori so an pardon loku pian men latin o raising concern ni en pe mir latin ne o dor chak pa wino kiri ara digi chalma ini chwalo ma latin te dor chaki chalma ini tiyon latin ikori tigi kori nono yin wacha bichela bir meduwo pian latin mari no la tenti wa buri iwikitana ni ma ini chwalo chale weng bora mano la tenti ga dor chaki so arwa en mon lok pa won mon won chobi awaj bod madam ko meno gin ma ana to confirming ana mero dugi loka chiente wino kiri ini gamo 1.5 ma ana ya go chimbot Bobi Wine ana ya go chimbot Louis secretary pa secretary general pa noob Louis Gomeo iri 1.5 million make moko cha den ma ien bene ti office ma ana nene video ini aki office ki 1.5 icher ne cherka renewing passport i go chimbora inge due angwen ini wachani ngati chamu chenteo pian ana kor passport cha kora kor after 4 months make mi 1.5 ini wa ngato chamu chene ando ka go chimo dojo i office noob awai won ba ati maraj Nairobi kan unero yu me yubo passport awek ana tuga cheto Bobi Wine wani kwiri wabi rwate i America ana tiki dako i America uyu passport yoyot madam tiga kor only traveling documents weka tuko
wino kiri Louis machalo secretary general pa Noob gochi mbore Louis wajani chwal mego wino kiri bion a chwalo mego wino kiri dok bot Louis dok miyo 2 million pian bobi wine wa ke roginio wono teno Noob okeji kom wini katin wono neno anda ti NRM wono keji kom wini pe okeji koma ojok danga kinyao wini ukide ye delaying processes o wenkano wini ukidi chop processes chon unokono an ati wa ya America unokono bobi wine tugo bion garwade kere ya America we wa planning kitme dugo ganga through Noob but wini ukidi da ko gamu 2 million aria dek da wini ukidi be da wine not wine chene ke chamoko loka wini mere wen chene ke chamo gamu 2 million ni ke chamo chene o akoro passport dak for another 3 months in total ara months ma ara bedo duwe a biro mada nero gina wini ukiri ni pobe nyako nyige after duwe a biro make miyo chene bor wini 1.5 million ni ke chamo ke miyo the last money madonge miyo 2 million wini wai ngato wai chene donge cholo peke rom refunding and wini ukiri atiki recording o weng ma ibir ka bako dugini John Cham chene atiki recording aya chene ma rio bene atiki recording ma i wai ngaro wai chene dong pe duoke gino wego anda atamo ni a kwanchima go boto duong ani koma aya go chim boto duong pa miru ngaro mo onwere onyo ngware pa miru ngaro mo ngware ka cherga bondok ni ene ye kubu ane to duong kongo ana ya go chim boto duong ka wa to duong mi ana ma chimpa la dit lobo direct line mi ana ma chimpa la dit lobo we anda tim jim na mo kena ni koma enero piano no ti risky dong chene winu chamo chene go at the same time anete duara ke meda o we go an achako yupo passport an koma commissioner ere yupo passport in just 4 days enero commissioner mati foreign affairs ere yupo passport in just 4 days achako or luteno mamega ka luteno wubina kanero lo ka passport so won machalo Noob wona you delaying processes when ento an ki kuja no party ka bero mabe no party ka kwa mabe we ana deciding ni andon kiro chalo Noob failing anoni we anda chak jemina an koma so pa meru ngarmo beta ngamo doge koma koni kono you delayed all the processes you ate the money and you cannot blame me anda chak tichi wiya an pol karka anero ming mer birtie achako tichi wiya so wino kidi iritie ke intentions maka migi maraj arabi chwalo video gergena achwalo audio abi chwalo audio mani kombedi we wono win latina wubi maki luone Santana woda gago ikarma ana declare ka wono meru ngene wini la lwen entro boda mir ana biringere ene beta chamo chene koma ego chimbor parties ma per ni ana ya twer lo ke boss make ego chimbor politicians ma per ni ana ya twer lo ke boss make so ene nong chene kenyeng an kada ke claiming ni ene ti agwo family na ko no en chene ma en gam ke bot dan be pe mi yo bot family na so ikarma wa no re wini style don eno wan war we work bot wini so wini wan wa fuyi pe gwo lo teno na pe karma ni manok eno duya ngwen duwe ma biche dong madong romo duwe bich luteno ao kino steli pat so pechet bodane ni agwo luteno pa boss me mwakario ena wini wani boss me ka no abi don le ma pat me wino kira don ita ba yitire nge poya na mabe don ipe ko man slap enwa don irima ibero pen no bango lokne ni boss me ka no abi don kore ma boss me ka no abi don take with on giko abi yabu irima programme we bi yapeo jok mingo penwa ire ye chamo chente mo miurke konki anno igam chen ki bodan ne me go family na joni gitie dirma gikate woko
They will confess. Kai wai ni mer konyo ngarmoni. Pere ikil ngarmoni me ti yu chente kome. Imago chal ki lutino na. Imago chal ki lutino na. Ichwale o bot dano wo ni iti gwa lutino na. Mirke kony in ki chene. This is wrong. So wrong. Nerwe. Kade ribon lo ni no no team street we. Abe tor ko team. In ko tem no ngako street. Nyo wacha kama iti ye kong. Wek a bien ko anen ka yin tor kora. Yabe yabo iri. Jogbang loko. Muze ukiri dano mabe. Dano mamul. Loko mod. Ter loko mod. But in win ukiri. Itika balo dano. Itika tupu dano. Oki muze ukiri. Buda gago cha mul. Very understanding. Buda gago cha riek. Ukiri riek. Okay, no win ukiri ka foy lok. Mane tiyu lok bora. Dega bicher tiyu lok bor ngarapat. Dega bicher tiyu lok bor ngarapat. Ibalo nyi ukiri lewi ukiri. Tena dano mamul. Kone no ukiri winyo ka anate aloge kumi. No chwinyo ukiri chwe ne jale waberu kere kanyi. Kono ini bir ni kere. Acher social media aborio ni a mego be. Ini tanya chalo kwidi chwa mati wekin te dano. Kwidi chwa ngini te dano. Ene in. Now we no kidi. In me chako goy chim. Bor Santana. Goy chim mo Bor Santana. Tika wai Bor Santana ni an la ming mo ata. Kon family na. This is why. Nerwe. This is why ana kwanyo family na ki gangi. Amir ni. Actual duan ene yamo. Tien lok mo weko ana kwanyo lutino na ke ga wino kidi. Akwanyo piluoro. Ni kangata dong loko kuman. Against an. Kon lutino na ti gange. Dong beru ni ning. Kangata dong loko maraj kumane koma. Kon family na ti gange. Dong beru ni wunjo mubi winyo audio pa wino kidi ene. Mau berka loki Santana. Wununge ni Santana wuda gago. Ana ye wane Santana. Wabiru katimo jima pol pa bofa. No dana food penge Santana. So ikarma dong ana declaring ni Santana wabiti kwere kumana man kangaru guru kum Santana bi no wiyao. Lutino na puti gao kidi. Dako na puti ga okiri don goy chimbor Santana. Ana mirni a ket audio en won win. Ana way ni yen ba kay ti atote ke boss me gilobo kan be riek. Kay ti dan ma be. Ero te kay loko duri li tabi comme team. O team nyuru mingi wen kamaleng. So actually gen mo wego ana kwanye lutino na ke ga win okidi. Akwanyo dako na ke ga win okidi. En audio ma ana be chweli wuni. Bien kade no ni wun ma wajne mego kidi be kade no ni wun uti auto kidi okidi ti agwo mon wunyo gwo lutin wu but at the same time o wunyo lok ma okidi lok ko mane wini okidi abi chwalo doane wun win ki yitu da mado chake kombe endo medo bion la chen ana chako distancing myself from Monario ni megeni ikarma chako wunyo recording gi pero lwenye koma recording gi PUPI koma recording gi log against and I am in the wrong camp with these people. I need to create a new camp. And actually would one win okidi we actually